ndabasuje kandi mbifurije byiza ahantu hose uri hirya no hino wowe ukurikiye bwacu nyakurikirana yitwa Imboni TV imbaye ikaze cyane muri aya makuru aho tugiye kugera Burasirazuba bw'Hagati hakomeje kuba intambara ihuza Amerika ndetse na Iran bakomeje guhangana mu bya buri munsi cyane. Turagurutse kugira ngo turebe update news muri akanya tuvugana. Hari inkuru igezweho muri aka kanya kubera ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Abbas Arghchi yamaze kugera mu gihugu cy'Uburusiya kuganira na Perezida wa kino gihugu cy'Uburusiya Vladimir Putin. Yagiye kumwaka inkunga y'ubufasha kugira ngo abashe guhangana n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tugiye kureba inkunga agiye gusaba iyo ariyo tugendeye ku cyo Iran ikeneye, ndetse turaza kureba ibijyanye n'icyo Uburusiya bukeneye kugira ngo nabo bukomeze kuba bwagira itsinzi muri uru rugamba, ndetse n'icyo bwitezwe bwakora muri iyi ntambara. Tureba muri rusange icyo icyo Iran yijejwe kuba yasahabwa, ndetse n'igituma Uburusiya bugomba kuba bwarwana muri iyi ntambara nuko bugomba kuba byagenda muri kino kiganiro cyacu cya none. Reka nkubwire yuko muri rusange ikintu cya mbere Uburusiya bugomba gutanga cyangwa se bugomba kuba bwarwana kugira ngo nabwo bukomeze ku gihugu cy'igihangaje. Ikintu cya mbere cyagaragayeho. Hari kandi ibimenyetso byinshi cyane by'uko Uburusiya bushobora kuza muri intambara mu bundi buryo, kuko hari inkunga Uburusiya bwamaze gutanga kuri Iran, bwamaze kwemera uburyo hari intwaro, hari misile, hari abasirikare, hari ibintu byinshi cyane Uburusiya bwamaze kwemera ko bugiye gutanga kuri kino gihugu cya Iran. Uko byose rero bihagaze muri rusange, hari ibimenyetso byinshi cyane bigaragaza yuko Uburusiya bufasha Iran no ku buzima bwacu bwa buri munsi. Nubwo ntabwo ari ubwa mbere Uburusiya bugiye gufasha Iran, ahubwo busanzwe bubikore ko bwishishwa, ariko noneho hakaba mu buryo bwa gisirikare amahugurwa ahabwa abasirikare ba Iran kugira ngo bashe guhangana n'igihugu cya Amerika. Hari kandi ibigaragaza yuko hari ubufasha ubwo aribwo bwose ukunda gutangwa cyangwa se bwahawe Iran mu myaka yagiye itambuka, cyane cyane mu buryo bwihishe. Hakaba ari uburyo buziguye ariko butagaragara. Ubwo buryo bwagiye kwibanda ku basirikare, kubatoza ubw'intwaro n'ubundi bugiye butandukanye. Ibyo rero bijyanye n'ibyo n'ubu ngubu bagiye kongera bakarushaho, kuko hari amasezerano asanzwe hari hagati y'igihugu cya Iran ndetse n'Uburusiya. Aya masezerano ashingiye ku bwo gutoza abasirikare ba Iran, amasezerano kandi ashingiye ku bya energy cyangwa se kongera imbaraga. Hari kandi amasezerano ashingiye ku by'ubucuruzi hagati yabo, mu bigiye kongera umubano hagati n'ibihugu byombi muri rusange. Rero uko bigiye kugenda, ikintu cya mbere uko bigomba kuzagenda, ikintu cya mbere nuko hari ugusangira amakuru y'igisirikare cyangwa se y'ubutasi. Ku busanzwe n'ibihugu byose bifitanye amasezerano yo guhanahana ubutasi cyangwa se amakuru y'igisirikare, niko bisanzwe bigenda. Raporo zihari zigaragaza yuko Abanyamerika bagaragaje yuko Uburusiya bwahaye Iran imfashanyo ndetse n'ingabo nyinshi ku rugamba kugira ngo Amerika ikomeze gutsindwa kuri uru rugamba. Ni ibyayo mu gihe cyatamutse. Turi gusura inyuma gato uko byagiye bigenda. Hari kandi amato yagiye aza muri Iran, hari kandi indege zagiza muri Iran ziturutse mu gihugu cy'Uburusiya ziza muri Iran gukomeza kurwana, ndetse kandi ibi byakomeje gutiza umurindi n'umwuka hagati y'igihugu cy'Uburusiya ndetse na Amerika, ndetse Amerika ikomeza kugenda ibigaragaza, kuko The Washington Post yabyanditse ivuga yuko bishobora kongera gutiza umurindi uko byakomeje kugenda mu minsi ishize, n'ubu ngubu byakongera bikabaho. Rero byabe bibi cyane ubwo Iran ikomeza kurushaho kunoza umubano n'igihugu cy'Uburusiya kugeza n'uyu munsi. Ikindi Uburusiya bwafashije Iran muri iyi ntambara, ubwo ntabwo turagira ku by'igiye kuyihereza, turi kuvuga ku byo yihereje. Yamaze kuyihereza amato, yamaze kuyihereza indege z'intambara, abasirikare, training cyangwa se imyitozo y'abasirikare. Ibyo ni ibyabanje. Ikindi kintu Uburusiya busanzwe bufashamo Iran muri iyi ntambara nuko hari intwaro ndetse n'ibikoresho bya gisirikare. Uburusiya busanzwe bohereza intwaro n'ibikoresho bya gisirikare muri iyi ntambara, ariko rwihishwa. Amerika ikabivuga ariko Uburusiya bukabihakana. Nkuko bigaragara mbere ndetse no muri iyi minsi no muri iyi ntambara igaragara, Iran yakiriye cyangwa se yagiye igera amasezerano mu buryo buziguye cyangwa se butaziguye n'igihugu cy'Uburusiya ku mikoreshereze. Urugero nk'indege zitwa YK-130, ubwo n'ubwoko bw'indege zikoreshwa ku rugamba. Ikindi hari kajugujugu ya Mai 28 n'ubundi bw'indege nabwo bukoreshwa ku rugamba. Ni ibikoresho ubu ngubu Iran yamaze kwakira uvuye mu gihugu cy'Uburusiya. Ikindi kintu Iran yakiriye, hari fighter jet 135. Iyi nayo n'iyindi ndege yo mu bwoko bw'intambara yakiriye ivuye mu gihugu cy'Uburusiya. Ni byinshi bitandukanye. Iran kandi yakiriye ubwirinzi bw'ikirere ndetse n'ubwo ku butaka buvuye mu gihugu cy'Uburusiya. Ibyo ni ibyabaye mu minsi itambutse, ariko bukaza mu buryo bwa rwihishwa, ndetse Iran ntitangaze ko hari ibintu yakiriye ivuye mu gihugu cy'Uburusiya.
ibyo ngibyo kandi n'Uburusiya ntibubyemeze, Amerika ikabibona ndetse ikanabishinja ariko ntibubyemere. Ibiro byerekana yuko ari ubufasha bugaragara kandi bwagaragaye bwa gisirikare bweruye, nubwo ibi ngibi byinshi bikomeye kubaho cyangwa se ku buryo butavugwaho rumwe n'impande zose, ariko buriya bufasha burahari nk'uko ibinyamakuru nka The Guardian byanditseho. Ikindi cya gatatu, Uburusiya bwigeze bohereza igihugu cya Iran drone ndetse n'ikoranabuhanga. Uburusiya bwahaye drone zo kurwana ku rugamba ndetse bohereza uburyo bwo kwifashisha bw'ikoranabuhanga kugira ngo Amerika mu gihe iri guhangana na Iran ikomeze kwirwanaho. Hari raporo nyinshi zerekana yuko Uburusiya bwongeye guha ubufasha bwinshi cyane bwo ku rwego rwa drone ndetse n'ubundi buhanga bwahawe Iran burututse mu gihugu cy'Ubushinwa, ariko byibanda ku basirikare cyane cyane nyuma yuko Iran nayo yari yafashije Uburusiya mu ntambara ya Ukraine. Niko byagaga muri raporo nyinshi niko zibigaragaza. Turaza kuraza na raporo muri zo kusoza ikiganiro, turaza kuzireba uko byose naho wabisanga ukeneye kubisoma. Ibi ngibi hari byinshi byasobanura mu buryo bugiye butandukanye, turaza kubireba. Ikindi rero hano tugomba kugarukaho noneho kucyo Iran igiye guhabwa ubu ngubu, ibyo nibyo yahawe mu gihe cyatambutse, ku byo igiye guhabwa mu bijyanye n'urugendo rwa minisitiri w'ububanyi n'amahanga mu Burusiya. Byitezwe ko Uburusiya bugomba guha Iran air defense cyangwa se ubwirinzi bw'ikirere bukomeye cyane, kuko bwari bwaravuye mu gihugu cy'Ubushinwa bwarangiritse. Raporo nyinshi zigaragaza ko Iran ikeneye ubwirinzi bw'ikirere, ndetse ibinyamakuru byinshi nabonye byandika yuko mu byo Iran yasabye cyangwa se gusaba Uburusiya harimo ubwirinzi bw'ikirere kugira ngo ikomeze kwirwanaho mu gihe Iran igomeje kugabwaho misile n'Abanyamerika ze kuzagira icyo zangiza. Hari kandi C-400 cyangwa se n'izindi systeme zo kurinda ikirere ndetse na radari zikomeye cyane kandi zikorwa hanitse cyane, buryo bwo kurinda ikirere ndetse kureba indeba kure kugira ngo misile z'Abanyamerika zibashe kwesta ku butaka bw'Abanyamerika bw'Abanya-Iran. Ngiki kintu kiri gusabwa mu buryo bwa mbere. Ikindi kigomba kuba ajyanye n'ibi ngibi ni electronic cyangwa se ubwenge bukomeye cyane buzifashishwa harimo na AI n'ubundi buryo bwa gihanga Iran ikeneye kugira ngo ibashe gutahura amayeri y'umwanzi ndetse abashe no gutahura mu gihe cyose Iran yagiye kubagabaho misile bamenya ngo byaturuka he. Ubwo n'uburyo Iran ikeneye cyane kugira ngo ibashe gucunga umutekano ndetse nakumira ikibazo kitaraba ndetse inakumira misile zitaragwa ku butaka bw'Abanya-Iran. Ibyo ni ibintu bya mbere kugenda ibasaba. Ikindi nuko byagaragaye cyane cyane yuko hari ubushobozi bwa Amerika mu bijyanye n'ibitero byo mu kirere. Ubwo bushobozi rero kuko Amerika bufite bwinshi, niyo mpamvu Iran ikomeje kugaragaza ko ikeneye ubwirinzi ndetse na radar na systeme zikomeye cyane zubatse zo gutahura ikibazo mbere yuko kiba. Ikindi cya mbere Iran igomba guhabwa cyangwa se support, ubufasha bugomba kuza muri Iran bututse mu Burusiya ni indege za gisirikare ndetse n'ubuhanga bwo gukoresha izo ndege butari busanzwe muri Iran. Hari uburyo bundi indege zigomba kuza zikoranye ubundi buhanga butari buri muri Iran. Hari indege zitwa Su-58 fighters jet. Izi ni indege zidasanzwe zikoreshwa ku mirwano Iran yasabye yuko yahabwa n'igihugu cy'Uburusiya kugira ngo gikomeze kwirwanaho. Hari kandi ikindi kintu Uburusiya bugomba kwihereza nyuma yo kohereza indege zo ku mirwano cyangwa se zo ku rugamba. Uburusiya buzanhereza amahugurwa cyangwa se imyitozo yo gukoresha izo ndege za gisirikare. Bazahugura abapilote bakoresha izo ndege ndetse bamenye uburyo ki bazikoresha n'igihe cyo kuzikoresha no kuzitwara mu gihe bari kurasa. Amahugurwa bazayahabwa Abanya-Iran n'Abarusiya mu gihe maze guhabwa izo ndege. Uburusiya kandi buzatanga misile zifite tekinoloji ndetse n'ubumenyi ku rwego ruhanitse cyane mu buryo bwo kunoza za systeme zabo z'ubwirinzi ndetse no gukomeza guhangana na Amerika nk'uko bigaragara muri izi raporo zitandukanye twagarutseho. Hari kandi ikindi cya gatatu Uburusiya bugomba guhereza Ukraine ni satelite zifashishwa mu kurwana ndetse no ku rugamba. Iran irazikeneye cyane. Amakuru yerekana yuko ku ngendo z'amato ya Amerika yifashishwamo na za satelite zitandukanye. Hari kandi igenzurwa zitandukanye zifashishwa n'ubutasi cyangwa se n'igisirikare cy'Abanyamerika. Hari kandi
uburyo butandukanye bugaragara ko Amerika ikomeye, bigatuma Iran yerekana ko ikeneye satellite n'ubundi buryo bwa gihanga kugira ngo irusheho gukomeza kurwana no kwirwanaho, ndetse no kubasha kumenya neza ko bakemura cya kibazo. Zino satellite zizaba zikoranye n'ubwenge bwa gihanga kugira ngo babashe kumenya icyago kiri kure, bagitahure cyangwa se ahari ngombwa bakirase kiri kure kitarabageraho, kugira ngo babashe ko bakemura ikibazo bitajya kuri uru rwego rukomeye cyane. Ikindi kintu cya kane Uburusiya bwitezweho guhereza igihugu cy'Uburusiya ni ubufasha mu by'ubukungu, kubera ko Uburusiya bwagiye bwungukira muri iyi ntambara ariko Iran igahombera muri iyi ntambara. Ndakubwira ukuntu Uburusiya bwabyungukiyemo. Uburusiya ni ukuvuga ngo kugira cyangwa se kugabanya ubutunzi bwa peteroli bwa Iran, ibyo ngibyo mu gihe cyose ubwo butunzi bugabanutse bwa Iran, Uburusiya buri kunguka, kubera ko peteroli iva muri Iran ingana 20% izenguruka ku isi yaragabanutse kubera ko Hormuz yafunzwe, ariko Uburusiya bwabyungukiyemo kuko Uburusiya afite peteroli nyinshi, nabwo bwaratomboye bigurisha ku isi yose. Niyo mpamvu Uburusiya bwungukiye muri iyi ntambara, kubera ko bwagurishije peteroli yayo ntayo rutangira. Ibyo rero bituma Uburusiya bwabonye amafaranga menshi burunguka mu gihe Iran mu gihombo. Byitezwe ko rero Iran izafata ubufasha n'inkunga bivuye mu Burusiya, hanyuma bigakomeza gufasha igihugu cy'Uburusiya gukomeza kwiteza imbere no kuzamuka, kuko cyaratesetse, gikomeza guhemba abasirikare bacyo, gikomeze kubaka ibikorwa byacyo remezo n'ibindi byafasha abakozi bacyo gukora akazi cyerekeye bari mu rugamba, guhangana batizigamye, bakitanga uko byakagombye. Ni ibintu biri kugaragara ahangaha muri aka kanya turi kuvugana. Hari kandi amatsinda menshi ari muri delegation mu buryo butagaragara yerekana ko hari ibintu bigaragaza ko haza ubundi bufasha bukomeye cyane. Mu by'ukuri Iran mu gutsinda kwa Amerika mu buryo bwa gisirikare mwisesengura biroroshye cyane cyangwa se uburyo bwumvikanamo, kuko ntago kandi Iran nubwo Iran ishaka gutsinda ariko ntago Uburusiya bifuza ko Iran yatsinda Amerika. Ikindi ntago Uburusiya bushaka kugaragaza ko buri muri iyi ntambara, bugomba kugenda gake gake, kuko Uburusiya impamvu yindi budashaka ko Iran itsinda Amerika nuko Iran itsinze ya peteroli y'abanya-Iran yakomeza kujya ku isoko neza nk'uko bigomba, nk'uko bisanzwe. Icyo gihe bizatuma peteroli y'Abarusiya yamaze kugira agaciro, yamaze kugira isoko ku isi, izongera isubire hasi, yongere gure ku giciro cyo hasi. Iyi niyo mpamvu Uburusiya bugomba gutanga inyungu, ariko mu buryo bahuza n'inyungu zabo. Amerika ntitsinde, Iran ntitsinde, none Uburusiya bukomeze kujya hejuru y'ibihugu byose nk'uko bigaragaza muri izi raporo zitandukanye. Kuramba kw'iyi ntambara ni inyungu cyane ku gihugu cy'Uburusiya. Niyo mpamvu yindi Uburusiya bugomba kuza muri iyi ntambara mu buryo bwa nyabwo cyangwa se butari ubwa nyabwo, bwishe cyangwa se butihishe. Ikindi bigomba kuzamura igiciro cy'intambara kuri Amerika. Kubera iki? Kubera ko mu guteza ubukungu bw'isi mu gihe buzahungabana bukagira ikibazo, uburengerazuba bw'isi buzahangayika. Icyo gihe peteroli y'Abarusiya izazamuka. Iyo ni impamvu mu bigaragaza yuko Uburusiya bugomba kujya muri intambara byanze bikunze, kuko igomba gukomeza guhangana kugira ngo ibiciro byo ku isi bikomeze kugira ikibazo, none Abarusiya bakomeze bicuruza peteroli yabo. Ikindi kandi inyungu ku Barusiya ni nyinshi, kubera ko Uburusiya bagomba kugerageza gukomeza ko ibintu bizamuka kandi bikomeza kugera ku burengerazuba, bukomeza kugerageza guhangana n'ibibazo nk'ibya Ukraine n'ibindi bitandukanye. Icyo gihe rero mu gihe bahangana nabyo, Abarusiya bakomeza kugaragaza yuko bakeneye kujya muri iyi ntambara kandi bagashaka ukuntu bayitsinda byanze bikunze nk'uko bigaragara. Ibyo ni ibintu bigaragaza yuko hari ibintu bigaragaza kandi intambara igomba kuba itarangira. Amerika ikoresha amafaranga menshi muri iyi ntambara. Hari icyitwa raporo yitwa Global Influence of America. Iyi ngiyi ni raporo igaruka ku buryo Uburusiya bukoresha uburyo butandukanye cyangwa se ikoresha mu guhangana n'umufatanyabikorwa wayo ukomeye cyane mu kurwanya bino bihugu bitandukanye harimo na Amerika. Ibyo ni uburyo bundi bugaragaza uburyo ki Amerika igomba kwisanga iri guhangana mu bihugu harimo n'Uburusiya. Nuko Uburusiya bugomba guhangana na Amerika ariko rwihishwa. Nta Uburusiya bushaka kujya muri intambara mu buryo bwako kanya direct, kuko nta Uburusiya bushaka guhangana cyangwa se kurasana na Amerika. Ariko Uburusiya iyi ntambara ugomba kwirwana byanze bikunze, ariko mu buryo bwa diplomasi, mu buryo bwishe cyane. Iyi raporo ibivuga neza yuko Uburusiya bugomba kujya muri intambara ariko ntibwijandikemo neza ngo bujyane amasasu bite burasa na Amerika, ahubwo izo nkunga zigaca kuri Iran, hanyuma Iran ikarasa abanyamerika, hagakomeza guhangana Amerika na Iran, noneho Uburusiya bukomeza kuzamura ekonomi yabo gake gake.
iyi raporo yitwa Global Influence of America irabigaragaza neza cyane. Hari kandi ikindi kigaragaza yuko ibintu bikomeza gutizwa umurindi nk'uko Uburusiya bugaragaza ko hari ikindi byakomeza kungukiramo. Uburusiya bukunda kwitondera cyane bino bikurikira. Bukunda kwitondera yuko niba ushaka yuko intambara burasa na Amerika ako kanya direct cyangwa se byihuse kuko nabigarutseho ku mpamvu nyinshi zitandukanye. Nishaka kandi yuko abaho ibintu by'ibibazo hirya no hino mu karere kuko byagereza ingaruka mu buryo runaka, nayo ikaba yakwisanga yasubiye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ntishaka kandi yuko Iran igirwaho ingaruka cyangwa se iba umuntu uhanganye competitor, umurwanyi cyangwa se umuntu uhanganye mu buryo bwihuse cyane cyane ku isoko cyangwa se mu bijyanye na peteroli ndetse no bya energy cyangwa se mu by'ubukungu no mu by'imbaraga runaka za nucleaire n'ibindi. Kubera ko Iran igomba gufashwa, ariko Uburusiya bukazirikana ko peteroli yakomeza kugomba igakomeza igacuruzwa ari iri hejuru y'ibindi byose nk'uko byakagombye. Ibyo bigaragaza uburyo ki Uburusiya bugomba kujya muri iyi ntambara, ariko bukayijyamo buteruye, bukayijyamo mu buryo buziguye butijanditsemo neza 100%, bakayinamo gake gake kugira ngo bugere ku ntego zabwo neza kandi bugakomeza gutsinda intambara nk'uko bigaragara. Hari ibindi byinshi hano naguteguriye bigaragaza uburyo kino bintu bigomba gukomeza kugera ku ntera yo hejuru cyane mu rwego rudasanzwe, kandi Uburusiya bukazana misere zabwo, bukazana ubwirinzi bwazo, bukazana imbaraga zidasanzwe gukomeza guhangana n'igihugu cy'Abanyamerika mu buryo buziguye cyangwa se bugaragara cyangwa se butagaragara. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran uyu munsi yageze mu Burusiya, Aragashi yageze ahagera yakina n'abategetsi batandukanye b'Abarusiya, baganiriye ku bintu byinshi bitandukanye harimo iyi nkunga ashaka, ndetse anavuga ko agomba guhura na Putin kugira ngo amwumvishe icyifuzo n'igitekerezo cy'uko baganira bakagera kuri byinshi bitandukanye, harimo no guhabwa iyi nkunga ijyanye n'uburyo bwa gisirikare, amahugurwa yahabwa abasirikare, imyitozo ya gisirikare, intwaro n'ibindi bitandukanye. Yamaze gutanga icyifuzo Aragashi cy'uko akeneye ko Uburusiya bwamufasha gutsinda Amerika. Ni icyifuzo yamaze gutanga, ndetse amanasaba inkunga ihagije, asaba ko Uburusiya bwaza mu buryo bwa nyabwo bugahanga n'Abanyamerika mu buryo bwihuse kandi bugaragara. Icyo gihe perezida we Amerika yari yamaze kubyanga yuko baganira n'Uburusiya, kuko perezida Amerika yari yamaze kuvuga yuko adashaka guhura n'Abanya-Iran, kuko Abanya-Iran bashaka guhura n'Abanyamerika bahamagara kuri telefone, cyangwa se Abanya-Iran ngo bakaza muri Amerika guhura n'Abanyamerika na Putin cyangwa na Trump cyangwa se n'abandi. Ibyo ariko ntabwo Iran iri kubikoza, kubera ko yo iri kwinjirira cyane mu gihe Trump akivuga ayo magambo ngo Iran muhamagare kuri phone cyangwa se imusange baganire. Yo iri kujyana gake gake ya Iran igahita isanga abafatanyabikorwa, kuko yamaze kumenya neza ko Uburusiya, Ubushinwa burahari ku ruhande yabukipinze Samuel ibufite ku ruhande hariya. Imenya neza yuko noneho nyuma yo gufata Ubushinwa bukaba buri hano ku ruhande, ikene n'Uburusiya kugira ngo buze kuyifasha muri iyi ntambara ihanganyemo na kino gihugu. Iran ntabwo igurisha peteroli mu gihugu cy'Uburusiya, ibi ngibi niko bimeze. Ntabwo kandi igurisha ariko peteroli nkeya, ntabwo ari ryo soko rikuru rya Iran, igurishamo peteroli gakeya, kuko Uburusiya ntabwo ari kimwe mu bihugu binini cyane bicuruza peteroli bikuye muri Iran. Gusa ni igihugu gifite peteroli nyinshi cyane kigurisha ku isi, ariko kiproducingira kizamura cyo ubwayo. Ahubwo Iran ikunza kugurisha cyane peteroli yayo mu bihugu nk'Ubushinwa, nabwo butanga inkunga nyinshi ku basirikare, kuri misile, ku bindi bitandukanye ku gihugu cya Iran, bugafasha Iran gukomeza guhanga n'Abanyamerika mu buryo butandukanye. Ikindi, ku masoko menshi atandukanye hari ibihugu byinshi bikunza kuza bifasha Iran, ndetse Iran ikomeza kugenda iri kuzamo neza igafashwa mu buryo bugiye butandukanye. Bu mpamvu rero zigaragaza ko Uburusiya bugomba kuza muri intambara zone nyinshi turi kugenda tuziganiraho. Uburusiya rero mu byerekeye gahunda zayo zo komeza kwiteza imbere no gukomeza kuzamuka mu bukungu bwayo, ariko ntibijyamo deregitesi by'ako kanya, izakomeza kujya muri iyi ntambara iyirwane, ariko ntirwane by'ako kanya, ntirwane mu buryo bwa rwishwa, ariko ikomeze gukora misile izareze muri Iran, kuko iyo ishobora no kurasa ariko byamenyekana ikabyigurutsa, kuko bitazwi ko n'ubundi iri muri iyi ntambara, kuko ni intambara Uburusiya burwana ariko bwa rwihishwa. Iyi ntambara burirwana mu buryo bwa rwishwa cyane.
Uburusiya bwungukira muri iyi ntambara ya Iran ibintu byinshi cyane. Icya mbere, buri kuzamura ibiciro bya peteroli kubera ko iyo muri Iran ntabwo ikigurishwa neza. Iyo ni indi mpamvu igaragaza ko Uburusiya buri kurwana iyi ntambara kuko buyungukiramo, kandi bugomba gukomeza kugerageza kurwana iyi ntambara gahoro gahoro kugira ngo bukomeze kuyungukiramo. Iyo intambara cyangwa se ibibazo bikomeye cyane bibaye muri Middle East cyangwa se mu karere kano ko hagati karimo iyi ntambara, ibiciro bya peteroli ku isi birazamuka cyane. Iyo bizamutse rero bifasha ibihugu cyane cyane nk'Uburusiya gukomeza kuzamura ibiciro byayo, ndetse n'amafaranga menshi aturuka ku isi cyane cyane muri peteroli akazamuka. Rero kugurisha peteroli kwayo birayifasha cyane. Ikindi nuko intambara yo muri Iran yazamuye inyungu cyane z'ibihugu nk'Uburusiya cyane cyane mu mujyi wa Moscow, ndetse biyifasha kuzamura agaciro kayo kubera ko peteroli yo muri Iran ntigihari. Iyo mpamvu rero igomba gutuma Amerika izisanga iri kurwana n'igihugu cy'Uburusiya, n'Uburusiya bukarwana intambara ariko mu buryo bwari guhishwa kugira ngo bukomeze kwicururiza, bukomeze kuzamuka mu buryo bwayo bugaragara. Ikindi, kugabanya igitutu cy'uburengerazuba. Uburusiya bugomba kugerageza gukomeza guhangana no kurwanya igitutu cy'uburengerazuba, kubera yuko gufasha Iran muri iyi ntambara ku gihugu cy'Uburusiya mu gihe kiri kubikora ni umufatanyabikorwa bukomeye cyane urwanya Amerika. Icyo ni igihugu cy'Uburusiya, ni umufatanyabikorwa ukomeye cyane ugomba kurwanya Amerika mu buryo bwiza cyangwa bubi, kubera ko Amerika ikunda gufatira ibihugu byinshi harimo n'Uburusiya bwafatiye ibihano. Ibyo rero bizafasha igihugu cy'Uburusiya, buzafasha Moscow gukomeza guhangana n'uburengerazuba, ndetse na bya bihano bikaba byavanwaho. Mu masezerano kandi ya Iran n'Uburusiya harimo n'ijyanye n'ibihano, ndetse mu gihe igihugu kimwe kiri mu bihano ikindi kikagifasha kubivamo gake gake mu buryo bugiye butandukanye. Niyo mpamvu kino gihugu kigomba kuza muri intambara byanze bikunze ariko rwihishwa. Ikindi, isoko ry'intwaro ndetse n'ikoranabuhanga rigomba gutuma kino gihugu cy'Uburusiya kiza muri iyi ntambara, kubera ko Iran n'Abarusiya basanzwe bahanahana drone, misile ndetse n'ubufatanye bwa gisirikare. Ibi ngibi bifasha impande zombi kongera ubushobozi bwa gisirikare, kubera ko ubu bufasha cyangwa se kubera ko igisirikare cya Iran cyasubiye inyuma kubera intambara cyatesetse. Ngiyi mpamvu kubera amasezerano basinyanye, Uburusiya bugomba kuza muri iyi ntambara bukayijyamo neza kugira ngo ufashe umufatanyabikorwa wayo cyangwa se inshuti zayo z'akadasohoka kwirwanaho. Ikindi kintu hano tuvugaho ni inyungu za diplomasi cyangwa se z'uburyo bw'ubukungu bwa politiki. Ariko bivuze iki hano? Uburusiya bushaka gukomeza kugira ijambo rikomeye cyane mu karere ka Middle East n'ibihugu byose bigiye birimo, ndetse no kwigaragaza nk'umukinnyi ukomeye cyane ariko mu rwego mpuzamahanga. Nanone ariko rwihishwa. Igihe rugaragara mu rwego mpuzamahanga ariko nk'umukinnyi ukomeye, bazabikora baciye mu buryo bafasha Iran irasa abanyamerika, Amerika icika intege, Uburusiya buzamuke mu buryo bwa diplomasi. Niyo mpamvu Uburusiya butazarwana by'ako kanya na Amerika, ahubwo buzarwana mu mutaka w'abanya-Iran. Iyo raporo zitandukanye nka The Guardian nabonye zibyandikaho, n'izindi tuzagaruka hano munsi kumera z'ikiganiro turazikwereka ku buryo nawe wagira ukabyisomera rwose. Ariko kandi hari n'ingaruka zikomeye cyane z'uko Iran ishobora no kuba umurwanyi w'Uburusiya mu masoko ya peteroli, bakisanga bari guhangana kuri rya soko rya peteroli. Ibyo rero bigatuma Uburusiya bukomeza gufasha Iran kugira ngo butisanga bari guhangana ku isoko rya peteroli. Ibyo rero bigatuma Iran izatsikamirwa, Iran igafashwa n'Abarusiya atari impuhwe bafitiye, ari ukugira ngo bacuruze peteroli yabo, kuko bazi neza ko bamaze kubasigingiza, bamaze kubizeza ko bazafasha guhangana n'Abanyamerika, nabo bakamerika sure neza ko peteroli yabo iri kugenda neza ku isi yisanzuye nta kintu kiyikomakoma. Ariko hari n'inyungu nyinshi zikomeye, nk'uko Iran ishobora kuba umurwanyi w'Uburusiya ku masoko ya peteroli. Icyo ngicyo ni gihari. Intambara kandi ndende ishobora guteza ihungabana n'ingaruka rikomeye cyane ku isi, ndetse no gufatanya ibikorwa bayo nk'igihugu cy'Uburusiya. Ariko ibyo ntabwo bari kwirebaho cyane nk'uko bigaragara. Gusa ibintu bihari n'iby'uko Uburusiya bugomba kuza muri iyi ntambara nk'uko bigaragara. Akandi kantu nkubwira na akangaka,
hari abasesenguzi benshi bagaragaza yuko iyi ntambara igomba guhindura isura mu bundi buryo n'inyungu zasa mu buryo bugiye butandukanye. Abasesenguzi benshi n'inzobere mu bihugu bikomeye cyane ndetse n'ubushakashatsi ku isi mu by'umutekano, ubukungu, intambara n'ibindi, bemeza yuko mu buryo bwa politike hari umusesenguzi witwa nka Kathman House ukora ikigo cyitwa Kajin Edo Meta for International Peace Crisis cyangwa se Center for Strategic of International Studies. Kino kigo akorera ndetse n'ikigo cyo mu Burusiya cyitwa Russia Metals. Bavuze iki kuri iyi ntambara cyane cyane ubufatanye bw'igihugu cy'Uburusiya ndetse na Iran. Icyo bavuze, hari kandi dore ku muhanga witwa Nicola akora ikigo cyitwa Russian Meta, yavuze yuko Uburusiya iri gukora kugira ngo ikomeze gufasha Iran ariko mu buryo ngo butagaragara nk'uko twabigarutseho. Ngo asobanura yuko Moscow ishobora gutanga intelligence, ishobora gutanga ubuhanga, ishobora gutanga intasi zayo zikajya muri Iran ndetse zikayifasha gucunga neza umutekano no gucungira hafi ibikorwa bitandukanye, ndetse kandi hagatangwa drone zikoranye ubundi bwenge mu kurasa no guhanga n'ibitero bitandukanye, ariko ko idashaka kohereza ingabo zako kanya cyangwa se kwinjira mu ntambara byerera igihugu cy'Abanyamerika. Niko uyu muhanga avuga. Yemeza kandi yuko hari amasezerano y'Abarusiya na Iran atari ayabona buryo bwa gihanga ndetse n'abwabwirinzi twabonye ntabwo ahari, ariko Urusiya bukabijyamo mu bundi buryo buzuguye bw'ako kanya. Umuhanga witwa Nikita Smagin akora ikigo cyitwa Kajin Edomet we yavuze yuko Uburusiya bufite inyungu nyinshi. Izo nyungu zimujyanye nuko mu gihe Iran yaba yakomeje gufashwa haba inyungu nyinshi cyane za peteroli, niko uyu muhanga yabivuze. Izo nyungu nuko Uburusiya ngo bwazamura ubukungu bwabo bugakomeza kuba bwagera kure cyane, ndetse yavuze yuko Moscow ishobora gufasha Iran ariko ikirinda kwinjira mu mubano w'Abanya-Iran ndetse n'Abanyamerika by'ako kanya ndetse n'Abanya-Israel kugira ngo batiteranya. Uyu muhanga avuga ko Uburusiya buzaza muri intambara ariko ntibwiteranye. Undi muhanga witwa GB we akorera ikigo cyitwa Antman cyangwa se Crisis. Uyu we yemeza yuko Uburusiya na China abashobora kungukira kuri iyi ntambara ya Iran n'Abanyamerika, ariko mu gihe Amerika ariyo ikomeye cyangwa se ikomeje kugira ibitwaro ndetse no kugira umutwaro munini cyane muri iyi ntambara, mu gihe Amerika ifite uruhembe runini muri iyi ntambara cyangwa se ikomeje kubyitwararika, ikomeje guhangana nk'ayo mukinnyi mukuru, bino bihugu bitandukanye Uburusiya n'Ubushinwa byakungukira muri iyi ntambara, kubera ko byerekana yuko Uburusiya bushobora kongera ubushobozi bwa influence yayo ndetse no kwinjiza amafaranga by'ako kanya byihuse. Mubwere ku musangizi wundi wavuze kuri ibi ngibi by'ubufatanye na Iran ndetse n'Ubushinwa ndetse n'igihugu cy'Abarusiya. Umuhanga witwa Ali Vayes akora ikigo cyitwa International Crisis Group cyangwa se anakora ikindi kigo cyitwa Foreign Affairs Contributors, akora ibigo bitandukanye bigera kuri bibiri. Uyo yerekana yuko Uburusiya babona yuko Iran nk'umufatanyabikorwa wayo guhangana n'uburengerazuba, Uburusiya bukazamo bwihishe noneho bugakinisha umukinnyi nk'igihugu cy'Uburusiya muri iyo ntambara yayo bakomeza kuba bwatsinda. Uyu muhanga kandi ashimangira yuko Moscow cyangwa se Uburusiya irebana cyane na strategy yayo yo kurushaho gutsinda mu gihe Abanya-Iran bari muri iyi ntambara. Undi muhanga naserezaho kuri intambara wabivuzeho uburyo ki Uburusiya buzafasha Iran muri iyi ntambara ni umuhanga witwa Dola. Uyu muhanga witwa Dola irindi yitwa Mascot. Uyu yavuze yuko yerekanye yuko hashobora kuba ibiciro bitandukanye byo kuba byateshwa, kuba igiciro cyasubira inyuma cyangwa se haba itakazwa agaciro k'ifaranga rigatakaza agaciro, kuba Iran byabaho ngaho bishobora gutuma habaho kwirinda ko Iran ishobora kuba yakongera cyangwa se yagabanya amakuru yayo ndetse no kuba yakongera ibihano ku gihugu cy'Abarusiya. Ni ukuvuga ngo mu gihe ifaranga ry'agaciro ifaranga rya Amerika ryata agaciro ryarinda igihugu cy'Ubushinwa
kwisanga yashyiriweho ibihano n'Abanyamerika, bigatuma Irani ifashwa n'Abarusiya kugira ngo birinde gufatirwa ibihano n'Abanyamerika mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ikindi avuga yuko ubwo bufasha bwa Irani n'Uburusiya bufatanye cyangwa se bushingiye ku kuba hari kandi ubukomeye, uko gukomeye kurimo harimo drone zitandukanye, hakaba misile, hakaba bwa buryo bw'ubutasi, hakaba kandi uburyo bwa gisirikare ndetse n'ikoranabuhanga rihambaye ryakoreshwa yava mu Burusiya ukajya mu gihugu cy'u Imboni TV, imboni ya rubanda.